Patriot Missile Defense System. Ucyumva ubu bwirinzi abenshi bumva USA babufashe nk'ubwami bw'ikirere mu kurinda ibikorwa bya kirimbuzi byifashishwa n'umwanzi. Ndavuga missile system za ICBM, zimwe zambukiranya imipaka zizwi nka ballistic missile, no kurinda indege z'intambara z'ubwiyahuzi nka drones. Ibi byose Patriot nibwo bwirinzi bwa mbere mu isi burinda ibizwi cyane nk'ibitero bihambaye bikorerwa mu kirere byitura ku butaka bw'igihugu cyari cyo cyose. Izi Patriot zirimo gusa zakozwe n'Abanyamerika. Izwi kandi nka MIM-104 Patriot. Ni imwe mu ntwaro zikomeye kandi zifite amateka maremare mu rwego rwo kurinda ikirere. Iyi yashizweho nka kompanyi ya Raytheon yahoze ari Western Electric, byari mu 1976. Ikaba yarashinzwe mu ngabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwa mbere mu 1984. Ubutumwa bwayo bw'ingenzi ni ukurinda ikirere n'ubutaka, kuhabwa intwaro ziturutse mu kirere harimo missile na za ballistic missile za cruise ndetse n'indege z'intambara. Mbere y'ibi banza urebe ko wakanze subscribe kuri Hot World Entertainment, ubundi nkubwire imiterere n'ibikorwa bya Patriot bihambaye buri wese yumva ku isi agatinya, cyane cyane abanzi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iki ni kimwe mu bitego bihambaye USA ikomeje gutsindisha ibindi bihugu. Patriot Missile Defense System igizwe n'ibice byinshi bikorana kugira ngo igere ku ntego yayo. Icya mbere, radar system. Ifite radar izwi nka AN/MPQ-35/53. Ikaba ari radar ikora nk'amaso ya system, ibasha kumenya ibinyabiziga by'indege cyangwa missile ikiri kure cyane, ikabikurikirana mu gihe nyacyo bitaragira ku ntego. Igaragaza amakuru ajyanye n'uburyo iyo ntwari iteye, icyerekezo n'umuvuduko wayo, ubundi ikikurira akazi kayo ko kubihanura. Icya kabiri, igira icyo bita control station. Aha ni uburyo bwa engagement control station ECS. Ubu ni ubwoko bwa system, ni naho abasirikari bakoresha mudasobwa n'ibikoresho by'itumanaho basuzumira amakuru yose, bakemeza niba ibikorwa byari byo byose byo kurasa yabihanura kandi mu buryo bwa nyabyo, ndetse igikorwa cyo kurasa gikwiriye gifasha iyi defense system kuba yagikora ku rugero rwa nyarwo. Icya gatatu, missile launchers. Buri launcher ishobora gutwara missile byibuze enye kugeza kuri 16 bitewe n'ubwoko. Missile ziraswa zihuse zigahita ziyoborwa n'ikoranabuhanga rya radar kugeza zigeze ku ntego. Icya kane, missiles ubwazo. Ubwo ni missile ubwazo. Aha bakoresha iyitwa PAC-Patriot Advanced Capability. PAC-1 icyiciro cya mbere cyari kigamije cyane kurwanya indege, naho PAC-2 cyari gihanganye n'ibisasu bya ballistic bifite intera ntoya niyo hagati, naho PAC-3 nicyo cyiciro gihambaye kurusha ibindi byose, gifite ubushobozi bwo gusenya missile ziturutse kure no guhangana n'iterabwoba ry'intwaro za kirimbuzi. Ikindi wamenya ni uburyo iyi Patriotic Defense System ikora. Iyo radar imenya ikintu kidasanzwe mu kirere, ishyira amakuru mu kigo cy'ubugenzuzi. Abasirikari bakora igenzura bemeza ko niba ari umwanzi cyangwa inshuti. System irimo friend or foe identification. Iyo bemeje ko ari umwanzi, basaba ko missile ziraswa. Missile za Patriot ziraswa zihuse cyane, zikajya guhura nizo ziteye imbere z'icyo gihugu cyangwa se umwanzi. Aho gusenya intego
bigakorerwa mu kirere nta kintu na kimwe cyangiritse ku butaka. Ese ubundi waba ushaka kumenya amateka y'ikoreshwa rya Patriot? Ibi byatangiye mu ntambara yo mu burasirazuba bwo hagati, hari mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na rimwe, iyiswe Gulf War. Patriot yabaye ikimenya bose ubwo ikoreshejwe kurwanya Scud missiles za Iraq, nubwo habaye impaka ku ntsinzi za yazo. Gusa Patriot yagaragaje ko ishobora kurinda abaturage n'ibikorwa remezo bikomeye kandi bihambaye. Muri Iraq na Afghanistan 2003 kugeza 2011 naho iyi Patriot yari igaragaje, yakoreshejwe mu bikorwa byo kurinda abasirikare ba Amerika n'abafatanyabikorwa bayo. Mu gihe kandi muri Israel naho iyi Patriot yaje kwigaragaza nk'igihangange, aho yakoreshejwe inshuro nyinshi mu kurwanya misile ziturutse muri Iraq, muri Syria ndetse n'ahandi. Ikindi wamenya kuri Patriot nuko muri Ukraine muri uyu mwaka wa 2023-2025 ubwo intambara y'Uburusiya na Ukraine yatangiraga, Abanyamerika bijeje iki gihugu kugereza Patriot hagati ya Ukraine na Russia. Patriot yabaye imwe mu ntwaro zikomeye zahawe Ukraine ndetse zinayiha ubushobozi bwo kurinda umurwa mukuru wa Kiev. Inarasa hypersonic missile Kinzhal ya Russia irayituritsa, ikaba yarahinduye uburyo bw'intambara irimo kugeza ubu, bikaba byarifashishije n'izindi ntwaro zihambaye z'Abarusiya bitewe n'uko babonye iyi Patriot idasanzwe. Iyi Patriot kurinda abaturage n'ibikorwa remezo niyo ntego ya mbere n'impamvu nyamukuru yakorewe. Urebye cyane nko mu mijyi minini cyane ahari ibitanda by'inganda cyangwa ingabo za gisirikari cyangwa se ingabo z'igihugu, iyi missile defense system irahakora cyane. Irizewe cyane mu bufatanye mpuzamahanga. Igihugu gifite Patriot kiba gifite igipimo kisumbuye cyo kurindwa n'igisirikare cya Amerika nabo bafatanya. Iterambere ry'ikoranabuhanga, iyi Patriot ikomeje kuvugururwa neza ngo ikomeze guhangana n'intwaro zigezweho harimo na hypersonic weapons. Ese waba uzi neza ibihugu byaba byibitseho iyi Patriotic Defense System? Reka mbikubwire, Patriot ntiri mu maboko ya Amerika gusa. Ibihugu byinshi byo ku isi byarayiguze cyangwa byarayakiriye binyuze mu bufatanye na USA. Reka turebe mu Burayi, harimo Ubudage, Pologne, Espagne, Romania, Netherlands, Sweden ndetse n'ibindi. Gusa mu burasirazuba bwo hagati harimo Israel, Saudi Arabia, Kuwait, Qatar na UAE. Mu Burayi bw'uburasirazuba na Aziya harimo za Ukraine, Japan, South Korea ndetse na Taiwan. Gusa nubwo ari ikoranabuhanga rikomeye, Patriot ifite imbogamizi. Icyiciro cyayo kiri hejuru cyane kuko uyiguze ku giciro kiri hafi n'amamiliyoni menshi y'amadolari kuri buri unite. SI 100%. Iyi irizewe cyane kuko rimwe na rimwe ishobora kudafata intego cyangwa igahura n'ibibazo byo kuyobora misile. Kugira ngo ikore neza bisaba ubufatanye bw'ingabo nyinshi n'ikoranabuhanga rihanitse. Patriot Defense Missile System ni ikimenyetso cy'uko ikoranabuhanga rishobora guhindura uburyo n'intambara zikorwa. Yavuye mu gitekerezo cyo guhangana n'indege mu 1970 ikagera aho hagarika misile za ballistic zishobora gutera ibihugu n'intambara ya kirimbuzi. Ubu mu gihe intambara ziri kwiyongera ku isi nk'iyo muri Ukraine, Patriot iragaragazwa nk'inkingi ikomeye mu kurinda abaturage, igihugu ndetse no mu kubaka ubushobozi bwa gisirikare mpuzamahanga. Birumvikana neza ko aribwo bwirinzi bwa mbere mu mateka y'isi yigeze, nubwo Abarasha, Abachina ndetse n'Abanyakoreya y'Amajyaruguru ntibagiwe na Iran, ubwo ni bya bihugu byishize hamwe bishaka guhangana na OTAN
barashaka gukora ubwirinzi buhambaye burenze ubundi bwose mu isi ndetse bakabushyira mu isanzure.